Abang promosi nami. Ulo mang ulo. Kita Para na imurot mahami mamuhulok ka promosi ni Naporo namyon. Asabay nomu Baik, mahoti marang-marang pita, ni mo. baik kau pakai pita pita. Ya, rodo langkah. Baik, panas mobil dulu ni. Thank you.
caballero, Meñez, Caga, Bros. dopong namin raja si jabat iko patakokon namin doamo si batuan namin wangin raja na dia tutungan ibagas namin saha matu dopong namin tulang narobot ide namo maulate madi hamus aluhon na tarlimobi di tulang namin raja na dia si batuan namin suang sohulisian hula-hula wangin di na martali-tali nadia dohok hula-hula pangulan ni pahopo namin raja na dia. Mangihong mamusay mga do tulang narobot ni day nango ni madupong namin Raja Nebaho saha mamusay ito pangulian tong Raja Nebaho saha musay ito daw pong nami Raja Malaw sa luhot na mamo na pado kami kan lumubi ng pariban namin Raja nami hupita-pita ni rohan nami Raja nami ikon hok ng songon na dialngiti inuangin ni mandalupasuhin yan mulubuhin na binanya hula-hula kon lubisin ni diwag kamu Raja nami dia pala pergigian noon nunga Maria itu dina pematang nami Raja nami tadama Raja nami dinahamo marmeme nami do si gapuga dina pura mo di si majudung nami Raja nami kok manuangin persaulian ni jalahok mapanggabian ni Raja nami cakono nami sa luho na
Di buah raja na kisaluhon na doa kadaupong nami. Imana marguar mangin boras si Pirito dia si maruhani di bata. Firme na puki bahul-bahul may pasalongan. Firme to dinami sa luhon na ginopan ito di mo manang di dia mga lakka. Na di buwan pasugin na di pangaratuan. Tong-tong ma sedapotan akka pagkulian. Raja nami hinauli na dinggan raja nami. Namar pangido kami hok do petong do daw kung nami raja na baho sa takaray. Sa luhon naman ahong na padoki hami. Asabuhin yan ape. Gano paso-paso na pinasa niya kahula-hula di pugon niya laman ng raja nami. Patakokon nami duha mo daw pong nami si matuan nami raja na niya. Daw pong tulang na romo ni din nangon wang raja na baho. Sa luhon na mahamo na margor hula-hula nami. Tutong na si bagading kuha nami raja nami. Pahoton paso-paso na pinasa mo di pugon niya laman. Uhun wangin ho para batakon wangin. Napinukan niya puta si jolo-jolo tubo wangin. Ukahobong ma raja nami na niguaran na raja nami. Arong idong na tua tinahu ay tio binay kamanuhatan ban ma si tio las pasaha ma huhasahatan. So ni ma pagmuli. Ora. Tu si matuan ni anak konami rajai pajahitan sadalan doa samosir. Hula ni habok na maraha marangi. Ngati pa bihamilison. Yan umalpe. Asaro hami. Songo madaboto kamuna. Tutongan ni ngana muna. Laos ison hubok kami boras si Pirmatodi. Eme na marluti. Asam dia pita-pita patujolo tangi ang otu debata. Pirto di muna sa luna tar lumobi ang kahera nami boru nami. Di na mangulahu-mulahu sangat sa urmatuan na boru nami. Ato nga mang Roma hami. Madaboto kami. Dihasangapo sa urmatuan na boru nami. Asa hupa sa hatami. Si Pirmatodi sa pita-pita patujolo di hamuna sa luna. Nang penangkurhat na boru na sa urmatua. Asa petu araw sa napi. Bayan namang hasasangan boras pirlo eme na marluti. Siano kita berjolo langsung pulong. Siano nama? Siano? Baik Sabina. Dinausahan kami madaboto kamu di bawah anak kasih matu amuro Boras si Pirmatodi natakas to isaksak sa losong ya senador na ginoko do ibayad dala ni pasu-pasu na ni memeho do ibayad gabi sila si Roja atong ilo na tuwa-tuwa pirpoki bahul-bahul kacalongan Pirmatodi muna sa luhuna di buri-burian niya na boru na sa urmatong luju-luju ng akapanamon mangihun do eme na marludu patujoro ni pita-pita ni tangian tu de bata asa di hamuliana do di boru baru ratu baru marbulu tu jam ngarbak tu sia mo kabira asa ngapon hatuaon hasa urmatuaon na boru nami iko saha di hamuna torok akapino pardiana torok nang di boru mangerbak tu habira ku sia mo namar dini namar mo ato idok na tua-tua morunung nga jumpang tikina gohan do dalam di tangian do pasu-pasu asa pedang yang do pasu-pasu itu hamura sa luna tarumobi hamu akan dari tano perserahan Dinamolo mariting molo sada inana tahalongi tarluo bina diaholo mona tapos yoro anami molo tung
lumur atabi tuataima Damali atau di Borbadia Manorango, roda pikiranmu, jalan nama buliamu untuk akan nanai. Mari dema, tolong bro, dua kami do, ulos 15 lebar. Ada aja nami. Karena asing luat asing siapa pernah, asing luat asing adatna. Ulosnya yang siapa satu nami, raja memang baru. Kamu mana mengatur pun, anak siapa satu nami. Gabi, pertungguhanmu mamusay mula tuwing anang. Masuk mamusay itu helam mo sa kanan. Iya, tungguhan mo langsung. Pemela mo sa kanan. Masuk tuh helam mo si nomor 2. Masuk mamusay itu helam mo nuangin si nomor 4. Masuk mamusay itu helam mo si nomor 5. Masuk mamusay itu helam mo si Apuda. Masuk mamusay itu ibu Tony helam mo nuangin sa kanan. Masuk mamusay itu Paribanna. Sawani maraja nami. Masuk mamusay manguduti nuangin pahop. Mana? Aman Axel. Aman Axel. Om mapahopo pangguaran. Masuk mamusay persanggoman tu pahopo na siya buru. Dio. Iya, masuk mamusay persanggoman nuangin. Tu Nini, mana si Axel? Ada 10 tulu. Iya. Bertiga. Satu, sekali dapat. Iya. Dua nari. Masuk manusia nuangin tuh opung marojahan na Martino. Iya, Gabi, tinggal masa dan nari. Asebo ihot bilang-bilang yang nuangin, mulu dapat nuangin anak na ikon dapat do boto manang buruna. Iya, Gabi. Sikop mararaja na miyake. Kapag ke makapartikian, kamanda, naboy hupat kupahami dalam nitangyang nam. Asam giat ape, sangap dohot tuay tuhamu. Terlumobi tulay namin doho iboto namin. Ima marite honuros nagajang tuturo sisina torop rabu. Namamita dohami tuli bata asa hope ho kami nunuloson. Ape matuhamu tuwa do sangap. Di boda dohot meme na pinasahan na mamboro na hila na yurutan na boron. Ikotong hotamu tutur dia ka na marhula boru terlumobi ka na marhamarangi. Asa sikop sangap na tuwa meninggal hon. Di ari parpulion jara posorohanami marhite akasang api to tutur ni roha pikiran kasadauni torokma kapok muna kapita-pita nauni na dendan kapacamotan nang akadalan ni pasu-pasu atau saha solo saha nilere tu kote di tigaras saha mapita-pita ni tangyang naman lo tohamu uju hape ho kami urus nagajang si torok rapon ima risma hamuna onom anak 2 boru Roma hamu tuson langsung tu bebereta Untuk kita saute. Iya. Tunggu. Iya. Kasihkan ini biar di Gabi. Sorti homenang pasama tu helam do burung masih pasa tua kapahopumi. Iya. Nga tunggu matu sa. Tunggu tunganan na saho. Tuay itu hudulan. Pajolo sa kangang. Mangihut torsok kita. Tor mangihu mesen no. Cepat-cepat, tadi kita mau cepat kayak apa? Karena ada undangan dari Prabowo. Iya. Iya, cepat-cepat. Mengenai MBG. Iya, MBG. Iya. Lanjutkan, percepat Koperasi Merah Putih. Iya. Iya. Terpatok-patok lah dari subuli si Prabowo terninggal di MBG. Wah, ada ini. Togu. Asal ini pertuan. Togu kita. Iya, termasuk Togu hitam. Si nomor 5. Iya.
Masuk si Esther. Si Dio mana kan? Ayo, Jonjong di sini ya. Iya. Pemanuangin ibu edani hel burmi raja nami. Iya, Gabi. Masuk memusion sadanari. Iya, Gabi. Itu ni sila do biao. Iya. Lanjut tu. Iya. Pergonggom tu baho pusya boru, siya naka iboto ni Retan. Iya. Nah, Gabi. Maulia tema di Tuhan, kami datang dari Medan, Panyaran Samosir, Luhur Buruna, mengucapkan turut berduka cita atas kembalinya ke rumah Bapak, orang tua yang sangat kita kasihi. Jadi, anggo Amang si Halohoon bendahara do di Kota Medan. Jadi pengurus ketua umum pusat sudah datang beberapa hari yang lalu. Jadi kami manuai putusan Panyaran di adatna. Jadi adong hati orang pala untuk sono paronami las marohata sudah. Itu amat seperti pasang, kemarinnya bro dihita pasang, aguguhun. Ui hita markumun kumun alamanon, di mana markuan nomor sangat na saya sinon. Bisa namang guru rohani sian hula-hula pemulihan muna. Sian namang guru. Saya mau tungke sonon parjong-jong nami. Margobenom ma romo namang guru adong yung rahamison na pagduduhon turut kami berduka cita. So ini mahata siya nao hata kihat tambani. Akamoda siya hula-hula muna. Jadi mau lang po lang udang matuk kata. Ay nang usay nga tarik ng bonot tado. Ideon na puro namin tumtak-tak. Jadi siro kono ko postor hak akala rujo hamu jalowi di postor hak ku sada do hamu nak apalagi henak kono na buju no itu na buju no yang kurang buju adong do pa puni dei obat-obat ay itu jadi masih do honok tau jadi tung na pigam yan non hulo sake amang siya rohok nagbuharo kamu ate nagpigam yan non nilit kami ate Iboto na. dang penso jolo nagtripet tu. Renami baru Nopa Nopa. Sino? Terus sama no. Pahelen ni, pahelen. Oh, bahinin do inang udahin. ay Pak Helena dorong aku son labujon Matagdar ka na mo. Ay, Baru buti mo sa isa. baru na tulang sada. baru kamu isi maham Oh. Oma Pamilda ano siya ko amang Tahu pohon kami yang kahera namin doon, baru namin pohon po namin yun. Asa itong takas, ho tuwe doon sa nga natin galon na boron. Ho tinganan na sila. Baik pohon-pohon yamang. Lagi-lagi baik. Perjolo mahamong jolo. Perjolo, ay tapay sama. Tapay sama.
Boros. Sesuanya makamang boro, didok na tua-tua, boras di pinggap pasu, binuat dalam ditangiang mardong pasukan. Inang roha may mamolhamu, apay matuhamu tua, sahat ma ng pasukan. Kita ho dia roro mura janami do di pasata mo nakin boras sisipir nito di. Asima na mas tua di bata pirma poki bal pasalo kan pirma to dia bisa luhur naman aku dia mga laka setong-tong mada bota naka persol. Kok mau lihat ya mak dirajai. Akhirnya mamarhato dia kata di Robean. Horas mahami macaro, juhud namar saudara si tio-tio doh debat titihanon. Jahili tabe Tuhan madi hamuna, sikap ni akan pinatua kuna, bakal hai pasola siroha. So ni mga amang raja halo. Gabi, boki maraja nang ditortar na raja nami. Dos marohata, atau ngamang namaro nami. Bukoto hami do saluhuna katangian do hukuko hami. Alay na boy pasahaton alu-alu Panginoon. Imamahite uning-uningan hamaro na pinasahan debata ido bajidok na tua-tua. Amo mau tungtung na boro na boy pasahaton alu-alu Panginoon. Asa dia pehon itu raja ni guru nami tarlumowi hela nami do guru nami. Baik hasahata siti. Jadi Gabi, perawat kita. para pamorhatos kita di Dungan Nangyon, kami satu keluarga Gabi. para lele rumah tandungan itu dia. Ada orang kami dia juga saya. Kung nahurot na tunani, kung do masarap na hutan, ang do di pagtuturon. Ang ay panggunami, ang sirang ulit. Para leo-leo namin, pasalulungon, kasawaran namin, gulugay, masito, kumuanina, ng ulang matua. Kami ka kumualan sinaw, ram siyoma, ng ani natuturon na sulong kumuanina. Rasa ko dukungan nyo naman main. Jadi parsirang ano, usaha kami dito, natin kotari, dohot paborhaton, dungan namin. Sidohan namin, orang na dito, jala sana saruhata paborhaton. Nunga pasuk pa imana, inaon, inang namin, omak unaon, dohot na pinarsita ni Rohani Jolma yung manatya Tuhan ima rap dohot ada-ada na sumurungi tinggal ma aka ada-ada na dari bertujuan jadi selamat dalam manahyo kukulirin o pumarujahan kukulirin o pumarujahan ba pagkili mata jalalaw silo na taho siya Rakma bodoh bata Yesus Kristus. Jala siang hanya kalan sia dengan Tuhan atau karena ditinggal hodu Tuhamu warisan nasarupa tuana tuguru jala paruman tas dohot pahok tidak masih suman ahamen kata nauli dohot poda nadinggan Kristus di Tuhamu diwarisan. Postor hanami ulah menunai di peninggal ni o pengarujahanon o makunaw. Silang heleng, silang buta kate. Ini kami pe buta turut berduka cita inangon sedalam-dalam andiapa ibu tarapul rohani keluarga salubna terlebih membantu parni inang o pengarujahan berdaria. Mata-mata tong nama yang gue kamu do naman pahiyamu nang mula pe saluhut na hamu tu utang perserahan saluhut na pinaparinangon diramo ti bata mahangun para dalam nama amin mata maulati Len sa pumuan di Hakabibitan ng bunga naman laun kagapunida kagawa kami turut berduka cita atas kehilangan seorang ibu dari tengah-tengah keluarga besar si Haloho dan Nadia. Rohani sian kuman moida semoga atau karapuhamu potong di bagasan dami ditanggal dina buruan adong anggaran dasar taida di bawah dosa diai
jangan nilai dari besar kecilnya, tapi lihatlah ketulusan hati kita untuk dapat memberangkatkan orang tua kita ini. Songonima sian pumanina. Aman Pak musik. Muhammad ini gaji. Nabi, oleh Dalam kami akan inopan oleh tujuan. Soleh. Na pinasaha ni day nami sayang giya sa nagkujulujulon nyari pasawut tumadi batasi to pahita ang giat hamya kaginopar na sa luho na songon gadyang ni umur day nangon nang hami pitong martangyang dinaroham mo mga puirohan nami pasahaton tanyang tong hula jadi tong maasarumadlaon o libulong songon day nangon tad lumobis yan tungan hurian nami maulate ma marhiteho tangyang do edi na binuam mo di hami sa luho na akadong kurya mo lam gabi tamas sabang maruhan nami songoniman wangin dia kadainang nabuy terpasahat kami hatasi molate goklas ni rohama di hamu sa luho na molate tiyo padomo tuha sa hatak na. Ala na manggogi mahita jadi asa songon itu dua silam malam urupur silam malam toba darah darong maru tunggu sudi nama dua marlas ni roa asa songgo saya berlujung songgo bea horas maha musuh songani maha menang sinarya asa sulu sa pangkabian sa opar horasa sa tabuk kaulong non masa itu mangunung jumi sa meto pangkabian sa opar horasa jadi op memang suruh nami Gabi asa tago kiuloton hok mahita pa sundunta taban matang yang tak amang Gabi unang adong nama nortor Horas buka. Ison somanong tiba rodo kami perhalal di Huria siang Huria agabe beda jeng bunga
songon na pasahaton sosial huria tu keluarga Paladikyon mulutupe otik sosadion tangyang nami tu Tuhan sayang di matara puluh rohamuna tu juluanon. Nasa jolma ikon mate ikon mago si buki. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, amin. Audo haheheon dohot hanguluan ninna Tuhan Yesus, na mangulu do ganup na porsea diau antik pemati ibana, jala dang mati be ibana rodi saliling nilileng na, amin. Mula sa luhut na keluarga besar papara ni Opo Marujahan si Haloho Boru Nadiak nunga giluas tuhak kamuna patupahon ulaw paradaton tadani holong ni rohamuna di namarujunggolu na tua-tua ina na toras na macay di haholongi rohamuna jala tiur saluhut na di luas di bata di patupahamu ulaw para datoni molohami mamereng jala hubarani hok kami madok dak kurang manangaha kuasa dak kurang manangaha ala arta na marga di pasaha di bataro tuhamuna ima ahipason gugu tiur ni roha doho pikiran tongon tahe dengan bahasa yang debata mangihuti hutau salilingau mangolo jaladung mula kau masuhak kumabagas ni Jehovah saliling ni liling na panidangiyon na madok tongon tahe dengan bahasa mangihuti hutau salilingau mangolo nang piyak inangon dang makatay be dang di tabigi be di doksongoni alay na masa omma patuduhon panidangiyo di hata ni tuhatay kubotohami siya do nga pangulan ni Huria nung marpinop parinangon orang lobi onok puluh halak nung saha tu na marnini marnona jala nung marumur ibana saha tu na marujung 80 siya taon hobar tu pesalmeni ola ni 70 taon do umur ni Jolma uduk ni hangaluton nama alay di los debatado pe ibana marbonus saha tu 10 siya taon marpinopar maranak marburu dengan jala uli suksuk di jalo ibana dengan bahasa ni Jehovah ima panidangiyon noaing tongon tahe dengan bahasa dohot asini roha ni Jehovah Asal bila
Ipasu-pasu Tuhan de batamaho lahoruar doho lau bongot olak nion rodi saliling-liling. Amin. Toro dope nasihati di hasapuran rea idehamu padung sai sayo loman persea aine mata manjohamu Tuhan sorangan situ Ale teoria boru nadeap siatano do parmulani dagingmu mulak mai gabetano alai Tuhan debata nama paho doho Tuhan Yesus Kristus na palohoko siat dosa doho tod di parbadia nama joho Tuhan ngoluan nasora suda Rima mangaramoti orbuk ni bakem pai maro ari parpudi. Amin. Martua doakan amate marhite-hite Tuhani olak nion. Olonin natodi. Asa maradian nasida sianak kaulauna. Aina mangi hutu nasida doakan naniula nasida. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banwa gijang. Hodo de batana punahami rodi sudi ngolunami selehon mahirasi rohadihami
Asa marlas ni roha kami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saha tutangamu mator dinami doho daging nami. Asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami. Manami dari berwajijang, saya pinobadia mawarmu, serong maharajonmu, sesaat malam meniruham di banotoham, sohone dari berwajijang, lewat kami sadari orang luas siang hari, sesa manusanami sama padisanami, di dosa irong alamar dosa kami, una kami terlihat pangkujunan, baru mahami sempang aku, ayahon aku narajau, doa kabur, roya sama sekali lelena. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsoran itu di parbadia ma, madongani hamu saluhutna. Amin. Tuari sokot pe, ay dang mabiyaran